Nhlokomhaka ya mavonelo namuntlha eswiviko swa leswaku ndhawu ya rihanyo eLimpopo yi langutane na ku rihisiwa kwalomu ka 14 billion wa tirhandi mayelana na makhomelo ya vusofa ya vavabyi eswibedhlele swa xifundzankulu. A hi tweni. Kulubantisi a ku na vukorhokeri lebyi tisaka nhlana lomu swibedhlele vaongori va lava ntirho loko va apply mara loko za nghena ntirhweni ku va na nchumu lexi tikombaka ku xa humelela mi ta kuma vavabyi va fori line ya ku leha van'wana va ze va timeka mabenceni ku humelela leswi na leswi se a va rihisi ku va ta swi tiva ku ntirho wa hloniphiwa tanihi vaakatiko ntirho wa hloniphiwa. Mina hi mavonelo ya mina ni vona ku ri xivangelo xikulu ka mhaka leyi hi mhaka ya ku ri province ya Limpopo yi hava specialist swo tala hi ka swona swi hi kuma ku ri ka minkarhi yo tala ti-operation to karhi a ti fambi kahle swi siya vavabyi va suwa department ya health ya Limpopo. Ya a va va rihisi manese na madokodela a va swi hanyisi kahle swigulana a va swi hanyisa ku vava a va swi khomi kahle a va swi hanyisa ku vava swinene a va va rihisi manese na madokodela va ta kota ku hanya kahle na swigulana.